mun sang sang atanga INP mizo channel clear tu te in zain chi bai le vek ule July ni som pahni ania ni tha ni du om takin man theu kan be se ye Mizoram le Assam ram ri boina lampon zual lama pan zela kan thian mizo YouTube channel dang ten kim chang takin update an siam thin thaw wangin keini chon kan ron zui ve talem lova ram ri shula om kan unaute an huai sen na kan zoram himna na thei top chua tu te hi kan ngai sangin anin pek na hi afakom tak zet ti hi kanan soi masadue kan zoram sarkar hian ramri boina lama huai sen taka chethin mizo nula le tlangwal te hi choi moina te pethin se a thango tang diktak chuan sports lama sum sen vak lam a hian kan ramri lama sum seng tamila boina tam tak hi chukan kalsan to tur hi nia thil hi rual khai taka kalpuya ngai khop mai ole tun tuma chuan US le China in epna boruak thar le China tan Afghanistan lam ain hon thu kan ngai tha ho don nia US le China kar thu hi akhina satel telani Xinjiang province a human rights palzut na hi US chuan angai thu tak zeta China chuan phaviau takma se US thulak na hi adik viau ni turani China thu soya oi du tlat lo hetia US berina soi chu fauta ka chuan China point dot thu phua chop soyang leka US hi apu theibik talo nena langa China chuan Xinjiang a hian ti luina mangin tuma na tho tiran ni lo hetiang detention camp hi China ram himna tura siamani China rama namlian ber Hans tele Muslim Uyghurs te inkara inrem lo na omin boina na sazo ka chhualo nan detention camp hi siamani US soi anga chi in suat na genocide omlo ti in China chuan khovel ramte oi thei tur berina soi veta Trump admin hun lai kum sang ni le som pakwa khan US chuan China chu Uyghur Kazakhs le Muslim minority te en thak na tur high technology surveillance buna apua hi Biden admin huna po US State Department ngai dan alani tarengani China Communist Party sarkar hian heng nam tlem zok te chet vel dan zong hi technology mangina en thaveka communist sarkar tan noksak deu chumanin detention kema ada mia mai ni inan soi United Nations le Human Rights Paul rang te soi danin mi makta duai khat ayatam Xinjiang kema an omegani China rama nam lian ber Hans te hian Muslim Uyghurs te hi noksak anti tanta ni ina ngai theya andem omviu ran lo India point dan lova India rama lut Muslim tam tak ami khol meka har sanna lian tak an siam meka ni Assam le Mizoram ramri boina po hian Assamese mela langai meulo Muslim misual ho wanga boina hi atam zo kani ati thei mai ome chutiang bokin Myanmar po in Rohingya Muslim te hi agenda lian taka anei ve mek bok han soi tamai mai la Mizo Christian te hian Muslim hi kan hlo ber tur ni na lang kan missionary ten baptisma an chan tir tam zok hi chu Hindu sa khozui tu an nitlang puya Muslim atang hian ring thar kan nei tlem hle ni na lang kan mizo meichia tam tak min nei saka Christian sa khu atanga Muslima inlet mizo meichia an tam ta hle ni na lang bok lelama chuan China hi sual hantidonila khovela sa kho hlo om berdo an ni miau maya Muslim chi a in kui tria ma ngeya ma ala hi atan po thil tul takani Muslim hlo om zia chumo patling hlang ringot aizol la mol khatra na tong trai turan om to nia Xinjiang province China Communist Party khosak dan daudalin Biden admin chuan zirtop ni khan China company som zet a blacklist leta US Commerce Department chuan thamasa po khan China company hi alo blacklist nual to US in a tumber chu China hian a thil sual ti hi pom sela in chirna nein thupa te han choi ve se ti he duwa ma se China hian thupa choi chu soilo a thil ti ha pom du tlat lo
US Commerce Department hian Chinese company som palidang blacklist bel atum mek boka China tan chuan a luhoi thlak viu ta veang hetia United States in Chinese company te chunga hleya len ta ka chuan China chuan thung rulani tur thu July ni som pakhat khana puang vele ta boka engtianga chan let nge an tum ti soi chian ni lo na in China hian US company te a sanction ve nge arin oma mit aya mit ha aya ha ti policy kha rampan hi te hian an zo zel don ni na lange mitam takrin angin Biden admin hi China laka anem lo hle Anthony Blinken na soyang ngeyin Trump admin malak na kha an chun zom chiang ani zoram politician ten hetiang rilru hi Zirsela Anton Vezel se adu omngot mai Taliban helpol chuan China chu kan thian tha anti vele ta China in Muslim namtena sataka ti du da thu kan soya Muslim le Muslim chu in tran om takan nia masi Afghanistan ram za somret le panga zet thunun mek tu Taliban helpol te chuan an Muslim pui China ram har satna noya om mek te chu chanan tum lo tlat chana ne in Taliban helpol thu chua chuan China chu kan thian thani an lati ta deu zo kani Taliban helpol hi Afghanistan rama Islamic movement le military organization pol chak tak ni in kumsang khat zakwa somkwa le paruka tang khan Afghanistan ram mun tam tak an lo thunun to a Islamic law anti Sharia law kha an dan pui ber chu ni Biden admin in US Army te lak chu atang khan Taliban ho hian thapui tho in Afghanistan ru nan tuma tuna hian Afghanistan ram za somret le panga zet an lato ni in chanchin burhang rang tenan ziaka indo na hi akal zeldona Taliban helpol hian Afghanistan ram zong an op thuai arin om ta hle mai China sarkarin Muslim te en kol dana lung oi lo ho chuan Uyghur Islamic militants pol dinin China Communist sarkar ti boy antum ve mek boka he pol te wang hian China sarkar po amang ang ru hle ni achan chu Muslim helpol chu rigra pa chethin thi chil ngam khan ni miwa he pol hian China ram po na tangin Muslim ram le Islamic group dang te thlop na a mu vai chuan China hian engemaw chen chu atur ve hle don ti achiang ani China chuan Muslim ram le helpol te chu alo dor felvek to ni na lang Afghanistan ram chu boy tak zeta China poina mi te zanhi le som zet a roi hota a China chuan Afghanistan ram hi din mun der thong taka a oma Al-Qaeda peng pakhat East Turkestan Islamic Movement ETIM ten buan khuar ve hlo om thua soi ni achan chu Afghanistan le Xinjiang province hian ramri kilometer ret zet anin troma ETIM hi Xinjiang Muslim te thlop tlat tu an ni boxia Taliban ten Afghanistan an opmek hirem changa la in ETIM hi aron thang chak zelang ti China hian a hlau hle ni ETIM hi an len hun chuan Muslim Uyghurs ten na satakin an tran pui thei don ani chu China hlau berani Taliban spokesman Suhail Shaheen chuan thu chhuat siamin China chu kan thian thani Taliban in Afghanistan ram kan op fel vele Beijing in investment a siam theinan chak takin ma kan la ang atia China Muslim te chungchang Suhail Shaheen hian soikayin China Uyghurs ten Xinjiang atanga in lak ran tuma an be hi Taliban chuan a thlop to don lova an ho te po kan mi khol to don lo atibok South China Morning Post nena Suhail hian heng thu te asoyani Taliban thupuang tu na soidanin Taliban te hi China rama an lo om to thina ni oma China vutlen liu ani US sipai ten an chua san nu hian China chuan Afghanistan ram hi athu noya da atum ta chara video masa kan soi ang khan Taliban an lo lena India malak na te anti thuan op hian alo lom tur chu China chia hi ni kumsang khat le zakwa le somkwa khan China hian Taliban te thlop thu alo puang to a achan chu kan soi tak ang khan China Uyghurs te an ron tran pui a hup hur wangani sangkhat zakwa le somkwa le paruka tanga sang ni le pakhat thleng khan China chuan ral thuma supply ta char boka Britain point China hne na
Taliban ten China ral thuman mang nge ni ti hriat tirna alo pek to thu BBC poina puang to nge tuan kum som ni liam ta chung khan Taliban thu puang tu Suhail Shahinan asoyang khan Taliban ho tu ten tum tam tak China an tlo ti hriat ani US in Afghanistan a chua san hi keini INP channel puipa te hi chuan a that jok na han soi tur kan mu ve vak lo development project lian India in Afghanistan rama asiam zong zong a buai ta vek maya Taliban ho la chuan Afghanistan ram ho sakna zong zong China kuta da an tum box sia Afghanistan atanga Biden admin nuk dok hi chu apoi thui view don ne na lang US le India malak na tur ne lang chu Taliban le Islamic group rang ten China an huat theina na propaganda vordara Uyghurs Muslim te malak na khovel Muslim zong zong in an thlop vek na tura campaign pui hi China ram chunga boina siam nan apoi mo tak zet don ani ma se tu na chona tlai lek to a tlai chhedere ro ala nilova chutiang zong chuan man lak porin om viau tho mai ole tun tuma tan chuan khati zong khanele phot mai sela kan channel men hlut saka atop thlenga men lo thlir sak thina wangin kan lo me